Amen. The Lord bless you tonight. Apeto ane yimao ne yirao. E yirao. Jesus our Savior, our healer, our Yesu deliverer, Kristo our miape redeemer dela, in miape your life doyola, tonight in miape Jesus' katula, yepe nko ne wodode la gbome le Yesu pe nko me. name. His word has never failed. Yepe nya me do na kpo nu gbede o. His word brought the Eye whole yepe creation nya, into being. yepe nya ewenebe ewebe khihia kata li His yemi le word kpo. will bring good Eye creation in your yepe life nya tonight. aga webe enu wowo ye de aga va me la Every gbome le blessing fiensi we ya. need. Ya yira yo All the kata goodness po of me God vi we mi need. ehia. Mau pe The do me Lord nyonyo will pour yo upon your kata mi life ehia. tonight in Apeto Jesus' name. adudu kore agbo ji fiensi ya le Yesu pe Raise up nko that me. hand. Mina kwasi Father, ji ne in mi the name of adogbera. Jesus, Fofo le Yesu pe nko we me. glorify you tonight Nye and sonu lift chi you kokwe up. now eye mie do de chi We bobobo. remember the great things you have Mie done do nku nuga yo ne all over the wovai world le hihia me godo. from the beginning of Cho creation kaka hihia me pe gome until jejeke. this time. Kaka vana We remember your egbe. wonderful Eye mie do works. nku wo nuku Every nudo great yo thing, ne great wo. miracle you have Nuga performed. nuku nuga yo kata Even ne as we wo. have come Eye together kaka at this gohan altar yi mie location, va, Accra, ye mie Ghana, va, ye for mie yi de this Accra, glorious Accra Ghana. visitation. Hena Kristo pe nu chi kokwe pe amesasrãkpɔ pe dodo ya pe We're gome asking dzedzane no tonight, miasrã Lord, that you kpɔkpɔm manifest eye your power miebia in every aƒetɔ life. fiesi ya bena wo nusẽ ne dezo le Provision agbe in sia every agbe me life. eye nunana Your ne ge goodness ɖe in agbe every sia life. agbe me eye wo An dɔmenyonyo ne va me le agbe sia unforgettable, agbe me eye remarkable naɖe yi ke evidence anye of dzesi your kplikpaa visitation upon naɖe our yi ke lives womaŋlɔ in be kpɔ Jesus' gbeɖe o name. naɖe yi ke aɖo kpe wo amesasrãkpɔ ne nɔ woƒe agbewo me ɖa le Yesu ƒe We ŋkɔ know me. tonight will be a night of Mienye be joy, fiesi ya anye dzidzɔ ƒe a night fiesi. of Mienye be jubilation, fiesi ya anye a aseyetsotso night of ƒe fiesi. miracles, Anye a nukunu ƒe night of the fiesi. wonder of Anye salvation, nukunu ɖeɖekpɔkpɔ ƒe and a nukunu ƒe night of fiesi. the wonder Eye of miracle, wòaganye healing, nukunu deliverance. dɔyɔyɔ kpakple gaɖeɖe ƒe nukunu ƒe fiesi. Confirm it in every Ɖo life. kpe dzi le agbe sia agbe me. In Le Jesus' Yesu name ƒe we ŋkɔ me pray. miedo gbe ɖa le. God bless you. You can Mawu sit ne down. yra o. Bɔbɔ nɔ anyi. Tonight we're coming to Fiesi Luke ya chapter 4. mieva Luka ta ne. And we're looking at Luka what ta was nelia me. written Eye mi concerning le the kpɔ Lord enu yi Jesus woŋlɔ Christ. ɖi ku ɖe aƒetɔ Yesu Kristo And he ŋuti. took the book of God Eye Yesu Kristo etsɔ to Mawu ƒe read the agbalẽa word of be God. wòaxlẽ Mawu ƒe nya. The word of God Eye became Mawu ƒe nya evident in every life eɖo that ŋutilã very le day. agbe sia agbe me le ŋkeke ma tutututu dzi. And as he himself is eternal, Eye abe ale ke ye ŋutɔ nye Mawu mavɔmavɔa, yeƒe nya tsa nye nya mavɔ. Eye yeƒe nya ƒe zɔɖeɖe, yeƒe nukunu ƒe ɖeɖeɖe godza enye nu mavɔ. that same eternal fulfillment will be done in Eye every life nenema tonight. ke leke nya ewɔ dɔ le gbemagbea, enya mavɔ ma agawɔ yeƒe dɔ mavɔ le agbewo me. Gblɔ be le agbenye me. The fulfillment of the word. Mawu nya awɔ yeƒe dɔ le agbewo me. Gblɔ be ɖe Mawu nya ava me le agbenye me. Will be evident in my life Eye tonight. adze eye kpeɖeŋudziwo I'm anɔ reading edzi to le you from agbenye Luke me. chapter 4. Maxle na mi le Luka ƒe agbalẽ ta And I'm nelia reading me. from verse Eye maxle 18. tso kpukpu 8 dzi. The Spirit of the Lord Aƒetɔ is upon Yehowa, aƒetɔ ƒe gbɔgbɔ le dzinye. me. The Spirit of the Lord is upon Aƒetɔ me. ƒe The gbɔgbɔ Spirit, le he dzinye. changes not. Aƒetɔ ƒe gbɔgbɔa The metrɔna Lord o. God of heaven, he Aƒetɔ changes not. Mawu dziƒo Mawua metrɔna And o. the me there, that's Eye Jesus reading enye the ele word, dzinye and ma the yi ke le word afi ma changes nye ma ye not. nye Yesu Kristo. Yesu Kristo yi The ke nye Father, nya la metrɔna o. the Son, Fofo la, Vi and la, the Holy kpakple Spirit, gbɔgbɔ no kɔkɔe change. o metrɔna o. Trɔtrɔ mele wo ŋuti o. The Spirit, the unchanging Mawu Spirit of the unchanging gbɔgbɔ Lord matrɔ is matrɔ. upon me, the unchanging Christ. Gbɔgbɔ matrɔ tso aƒetɔ matrɔ gbɔ la ele nye Yesu Kristo matrɔ dzi. Because he has anointed me to preach Elabena the good news, le the esi ta gospel, the wosi glad aminam tidings ɖo to bena the poor. magblɔ nyanyuie afia ame dahewo.
The poor is the one that doesn't ame have the daheade resources, the money, the yenye finance to ame buy kesi everything he game needs. lesi alo alomeme lesi bena nu yo hia ne watema ve plio. The poor is the one that doesn't have any resources to buy the salvation that he needs, Ame that will take him dahia to heaven. yenye ame kesi alomeme le nu tete me lesi be watem aple dede kpokpo ike akple The jipo. poor is the one that does Ame not have dahia the healing yenye ame stream kesi that ye will heal all doyoyo his pe sicknesses. doyoyo pe nusia me lesi be na wa yodo yepe lame wa yodo yepe dolelo katan o. The poor is the one that doesn't Ame have dahia the heavenly yenye ame blessing kesi that ye must come jipo upon pe his yaira life. me And lesi if o something jipo does pe not yaira ma come from on high, yike he'll be ava yepe poor, he'll agbe be me needy, eye yepe he'll be agbe ato impotent, vovoa he will be yaira ma suffering, dokpoe and he will be yaira ma me sick lesi all o through eye his ame life. ma ano fukpem ano ayadum eye le yepe agbe blibo me la anye dono. And the Heavenly Father sees Eye our fofo condition of jipo poverty. vitoa ekpo miape ahedada pe nonome. And he knows without Eye it wonye busting benare. into our territory will Ne ye never me come out gede of that miape anyigba all-round jiola poverty. mi matem adocho miape ahedada me o. And he says he has anointed me. Eye Christ eglobe has been anointed Kristo to preach Mawu the glad siamina tidings, Kristo the good news, bena the wa gospel degbefa to the nyanyua poor. wa degbefa Mawu pe nyana amedahe o. He has sent me to heal the brokenhearted, Bena ma gblɔ nyanyue afia amedahe o preach edom bena ma yɔdɔ deliverance ame to the siwo pe dzigba captives. eye be ma degbefa captives of ɖokui si Satan, nɔnɔ na aboyomewo the ame captives yiwo of abosam society, lé ɖe aboyome the ame yiwo captive of amegbetɔ sin, lé ɖe aboyome the ame captive yiwo of nu vɔ̃ lé wo suffering, ɖe aboyome ame yiwo the fukpekpe captives of the tsɔ de powers that gaxɔme be. eye He nusẽwo sent ɖu wo me dzi to heal edɔm the be brokenhearted ma yɔdɔ ame siwo pe and to dzigbã declare eye and be to ma proclaim de gbefa and to bena ma provide gblɔe na wo bena ma deliverance de to the gbefa ɖokui si captives nɔnɔ na aboyomewo and the recovering of kple sight to nukpɔkpɔ the na blind. nukuagbãtɔwo The recovery of sight to the nukpɔkpɔ blind. na nukuagbãtɔwo Blind. nukugbagbãtɔ Hagar was by a well. aga enɔ vudoa to There was much water there. etsi nɔ vudo ma me And geɖe Ishmael the son eye was Ismael dying. evia enɔ kukum le tsikɔwɔame ta And she threw the child eye aside. esɔ ɖevia sɔ va da ɖe kaka She dzɔge cried ye wonɔ a avi cry of fam sorrow. enɔ konyi fafa pe Why? avi fam nu She ka was nu ti o blind to the nuku water gbanɛ in the well. menɔ tsi ke le vudoa me Yes, amenɔ we could tsi ma see kpɔm the o physical. le gota But she could only gbadza see watem death anɔ coming kpɔm to her voa beloved matem son. akpɔ kuma eku yi ke gbɔna dza va wu evia the Lord lɔlɔtɔ o opened eye her aƒetɔa eyes. ʋu yeƒe ŋkuwo And she saw eye the well wòkpɔ vudoa and went in there eye wòyi ɖe and got vudoa to water to eye wòva quench the ekusi thirst ekuti le of me her son. eye wòna via ŋutsuvia wòno We are blind to our success. míaƒe dzidzedze kpɔkpɔ ɖe nuku gba na mi mele kpɔm o míaƒe ŋkɔdedea míaƒe ŋkuwo gbã mi mele kpɔm o eye Mawu ƒe nunanawo ɖe ŋkuwo gbã na mi be mi mele wo kpɔm o eye Kristo va ɖo To open Kristo the va be eyes of the wòaʋu ŋku blind na nukuagbãtɔwo and to set eye at be liberty wòana nukpɔkpɔ them nukuagbãtɔwo be that are mana bound. ame siwo le funyafunya wɔmi la nanɔ wo ɖokui si fiesi ya The Lord will open aƒetɔ your la eyes to aʋu your wo miracle. nukuwo nakpɔ nukunua All the chains that bind you kɔsɔkɔsɔ yiwo katã bla wo da to ɖi the invisible. o le makpɔ me kɔsɔkɔsɔ mɔ katã wotso fiesi ya le Yesu ƒe ŋkɔ me And you have been bruised in your life. eye agbewoa The egbã chains that tied you eye bruised you. kɔsɔkɔsɔ yi ke bla woa egbã The o hands of the people ye all around ame you yiwo with their katã bad, ƒo evil, xlã satanic woa interest and purpose and pursuit wo bruised you. woƒe nuwɔna
Satana bosam zao ye wopenu ona webena ne gban gudugudu le dokio me. lost all hope. Eye mokpokpo de keme galasi You are o. wondering, when will this end? Eye ne le dokio biabe ao va And sere the Lord kayo. tonight says, tonight Ye is apetua the le end glo of be all fiesi those ya. evil. Ye nye nu vondi nu barabara ma okata penu. And you'll be at liberty, and Eye all the nano bruises will vanish doku away. osi eye kosokoso bablo kata ajo le jio. Look at verse 22. Minami akpokpukui blave vove. Le kpukui blave vove liame. And all Eye bear him ameao kata witness, di dasene. and wondered at the gracious Eye words wope mo which woyale proceeded out amenu of his veve mouth. nyasio dogocho yepe numelanti. Eye And wo he said, globena. this is the Alo day amesiala of fulfillment menye in your Yosef life. viwa. Eye egbe yenye maunya pe me vavale Tonight you are agbo me. bringing the word Fiesi ya nye le gbefa de on mau the penya. happy Mau day of penya. the Redeemer's visitation. Mau penya pe tanya yenye ɖela pe amesasrãkpɔ pe nukekenyue nkekenyue ike Yesu Kristo etsɔ nu vɔ nyewo dzo eto nam be ma do gbe ɖa eye wòto nam be ma xɔ nkekenyue ŋutikɔkɔe ƒe nkeke ɖeɖe ƒe nukeke dɔyɔyɔ ƒe nkeke nukunu ƒe zɔɖeɖe ƒe nukeke nukekenyue va ɖo le agbo me le fiesia le Yesu ƒe ŋkɔme azãɖuɖu ƒe nkeke dzidzɔkpɔkpɔ ƒe nukeke ɖela ƒe amesasrãkpɔ ƒe nukekenyui. Mina miakpɔ kpukpui bla vɔ ɖekelia le kpukpui bla vɔ ɖekelia me egblɔ bena eye wòde asi gbɔgblɔ me na wo bena egbe wowu ŋɔŋlɔ sia nu le miaƒe towo me. Na wo tututua egbe ye wowu enu le to me. Dedekpɔkpɔ wa egbe, vovokpɔkpɔ wa egbe ye nye azã yi ke gbe bena ɖe aboyo mo wa do go le woƒe aboyo menɔnɔme. Nukekenyue dzidzɔ ƒe nukeke ŋutikɔkɔe ƒe nkeke aseye toto ƒe nkeke azãgbe yi ke Mawu nya ava me le agbe me awɔ yeƒe dɔ le agbo me Mawu ƒe ɖela ƒe amesasrãkpɔ ƒe nukekenyui. Mina miakpɔ nutɔ ɖeka etɔ̃ enu gbãtɔa yenye amenuveve ƒe amesasrãkpɔ ƒe kekeli ƒe nkeke. Kekeli va ɖo agudzedze nu amenuveve ƒe amesasrãkpɔ ƒe kekeli ƒe nkeke eye evelia yenye dzidzɔkpɔkpɔ ƒe amesasrãkpɔ ƒe nkeke yayra edzi adzɔ wo egbe natso aseye egbe ŋutɔ eye Mawu ƒe dɔmenyɔnyowo nyanyua ƒe dɔme ƒe nunyue wɔwɔwo nyanyua ƒe nukunuwo ava gbo me le teƒe yi ke ne le nya ya sem. Amesasra dzidzɔ ƒe amesasrãkpɔ ƒe nkeke yayra eye etɔ̃lia yenye nukeke nyuietɔ kekeake to yeƒe nutikɔkɔe ƒe amesasrãkpɔ me. Esi wodzi Yesu Kristo le Nazareta yenye nukeke nyuietɔ kekeake wu na Nazareti ƒe edua eye Yesu Kristo ge ɖe Yericho yi ke Yesu ge ɖe Yericho ɖe Yericho ƒe gɔmeɖoɖo anyi kaka va ɖo ŋkeke ma dzia Yesu ƒe gege ɖe Yericho gbe ma gbea yenye nukeke nyuietɔ kekeake na nuku agbãtɔ ma yi ke gblɔ be o aƒetɔ kpɔ nye nublanui nukeke nyuietɔ kekeake na nuku agbãtɔ ma le Yerichoa yenye gbekegbe Yesu ge ɖe Yericho. In every place Christ came. Teƒe sia teƒe ke Yesu va yi ɖoa Every person na Christ ame sia came. me Yesu Kristo vana It was the best yenye day nukeke ma of his glorious yenye nkeke yi ke visitation nyuio unto nkeke them. nyuietɔwu
Amti kokwe pa amesasrãkpɔ ƒe ŋkeke nyuietɔ wu na ame ma ye ma. For you tonight, Na wo yi ke le to dzi le zã ya me. your condition, Meka nɔnɔme ka me ne le you o. from the hospital, Ekɔkɔ tso kɔndzi eye alo kɔndzi ne le nya ya se pipi la de. Egbe ƒe ŋkeke ya anye ŋkeke nyuietɔ keke yi ke va me na le agbe me kpɔ. the bright day, Nu kekeli the ƒe ŋkeke. blessed day, Nkeke yayira. blessed day, Nkeke nyuietɔ keke because ake. of his gracious Le yeƒe visitation, amenuveve ƒe amesasrãkpɔ ta. his glad visitation, Le yeƒe dzidzɔ ƒe his amesasrãkpɔ ta. glorious visitation Le yeƒe in nuti your kɔkɔe life ƒe tonight. amesasrãkpɔ le agbo me le fiasia. Amen. Amen. It will be so. Alia ye wava me. Amen means so. Amen let ego be it be. ne va me nam. And so it is Eye alia ye wa no nam. in your life, La agbo me. in my La life, agbe nye me. in our Le lives miapa together agbo in kata Jesus' me le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. Look at number one. Mina miakpɔ We're looking mɔnya at the ƒe bright akpagbatɔ day of yi his ke nye gracious yeƒe amenuveve visitation. ƒe amesasrãkpɔ ƒe ŋkekeli ƒe ŋkeke. Look at chapter 19 Mina of ne Luke. miakpɔ Luka ƒe agbale tawi And asieke. Jesus entered and Yesu passed through Kristo Jericho. ge ɖe Yericho. And in verse 2, it Esi says, kpikpi and gbãtɔ eye behold, esi wòva there was Yericho a la man etso me yi named eye kpɔ ɖa Zacchaeus, ŋutsu which aɖe was si the ŋkɔ chief woyɔna be among Zaxeo la the li publicans, eye wònye and he was nudzɔla ƒe rich. amegã wònye nudzɔlawo ƒe amegã ganye kesinɔtɔ hã. For Zacchaeus, Na Zaxeo ɖe that day gbe ma gbe was a ɖe bright ye day for nye him. kekeli ƒe ŋkeke ŋkeke understand, kekletɔ wu minya Zaxeoa was a man enye amea ŋutsu aɖe rich. yi ke kesi yeƒe kesinɔ yeƒe hotsikpɔkpɔa ƒo ɖi yeƒe kesinɔ kesi hotsikpɔkpɔa ɖe ame sia ame yi ke la kpɔ yeƒe ke hotsikpɔkpɔa be wòmi nya fi ke wòkpɔ gatsoe kesi hotsikpɔkpɔ ƒo ɖi enye nudzɔla le ɖo la se gɔme nudzɔla ye gɔme bena ɖe edzɔna nu le amewo si ye gɔme bena enye enye adzafi yi ke mo lɔna enu kɔna ɖo wova yi lɔna wosɔna woƒe nu ƒoɖiwo sɔ dana ɖe gbelɔnu me wotutu ŋɔtsia woasɔsɔ ƒu gbe ɖe me ŋɖe kpekpe wosɔsɔ da ɖe me eye metsɔnua alo amegbetɔ katã ƒe nu ƒoɖiwo katã ko sɔ va ƒuna gbe ɖe gbelɔnu ma me wonɔ nu ƒom tso eŋuti woƒona nu ƒo le yeƒe megbe dome le ye ŋutɔ yeƒe ŋkume tsã wogblɔ nene eye wogblɔna be o ame vɔ̃ɖie xɔlɔ̃ ɖeke mele esi o enye gbelɔnu na amegbetɔ katã ya amegbetɔwo lɔna woƒe nu ƒoɖiwo katã kɔna ɖe me. Nenema ye gbelɔnu geɖewo le teƒe vovovowo voa ya enye gbelɔnuwo alo enye nudzɔlawo ƒe amegã eye edzi be yakpɔ Yesu Kristo eye enye bena ne nye mekpɔ Yesu o la ke mekpɔtɔ nye gbelɔnu na amegbetɔ alo amewo ƒe nu ƒoɖiwo kɔɖoƒe eye wogblɔ na mi le kpikpi tɔlia me eye wòdzi be yakpɔ Yesu ame si wònye eye nu kae wòatem awɔ eleke Yesu atem atrɔ yeƒe agbe o eye metemui o le ameha la ŋuti elabena ame kpui wònye. Eye yeƒe hotsikpɔkpɔa mate ŋu wɔe be wòadzidzi alo wòakɔkɔ o yeƒe hotsikpɔkpɔa mate ŋu atrɔ yeƒe takpoe amekpui nyenya o.
And the statue was visible to everybody. Eye enua edze na amesia miape jeje miape nonome edze na amesia melo. Eye miape nonome kele miasia me be gai kele miasia ye webe milene nemo. Eye le jipo pe nukumea. Enu yo mie wona lo to ike la sio ne wona lo nu yo kata o de kane pa hoti popu eye wonye sima gbagble ke gbagble nu na mesio enu mao kata matem atrom nyape nonome o. He was short. Enya ametakui onye. How many rich people at little of stature in the presence of God? Kesinoto gedo egbea osogbo eye onye ametakui le mo pe nkume. In the sight of God. Amegedo nye bubumo onye ametakui le mo pe nkume. How many public people are of little stature in the Nu presence jola of gedo God? onye ametakui le mo pe nkume. And this man could not see Jesus who he was. Amekui eye amema metenya lekewolo matem akpo Yesu le gotape le yimame eye le gbogbo me pe akpaji matem akpo Yesu Kristo yepe kesinu no matem awebe wa akpo Yesu Kristo abe yepe doyola yepe dela yepe nukunu wola yepe katula o matem akpo o elabena enye amekui. And then in verse 4, And he ran. eye wo pudu epudu denu je nugo. I'm wondering why Melebia sebere. Oh, nu kan check sino to apuju. the things he had did not give him Enu yo satisfaction. kata lesia mena yepe jijemo. And he wanted inner Eye satisfaction. ele jijeme memeto. Spiritual Ele ji satisfaction. gbogbo me pe jijeme. Complete Ele ji satisfaction. jijeme blibo. And everything he had sought in Eye life, nu yo and kata everything he suesi did le in life, and agbeme. everything Enu he yo kata had wo in wole life agbeme. did not Enu give yo kata him wo po le satisfaction. agbeme a. Even his O own mena life, his jijeme o. character, his To behavior, gbobe and his yepe stature, agbe. and Gbakple his, yepe the comment agbe of nono. people Gbakple around him, yepe the man was lonely, nko the ike man was lesi. dejected, Gbakple the man was leke rejected. amegbeto He jesire. didn't Ere have any katia kogo. satisfaction Amere me and lona yepe ran nyagbo. so that Amere he could ke me see jina yepe Jesus. nyagbo. Voa nutu ya etoduji bena watem akpo Yesu. As we look at your life Ne le nkura gbe ontire. without Christ, Ne Yesu me le without mode. salvation, Ne dede kpokpo me although la you have the siwo. sand and cement Do of ma the hi world, eke do you gbakple have sima la satisfaction? siwo. Deji o jemea. Yesu me la siwo lo eke kple sima la siwo. And this man was Dede so kpokpo me la eager siwo to deji see o jemea. Jesus Eye nusu ya ele jinto be ya kpo that he Yesu. ran Eye ahead eto duji kesino to climbed ato up duji a jenko. sycamore Eye tree wo fe lia gbochi. just Eve lia to gbochi see ade. Jesus. Nu kanchi o lia gbochi a o. And Oh, you know, nenyi Jesus chama kwe always ko. gives us Eye more nyenye than be we Yesu ask and Kristo more than we yade. think. Enana minu so wi kemye bie. Enana minu gede wi kemye And ntomye so susu come na here ko ha. tonight. Eye sinele toji You le examine benye your sem le life. fiansi ya. Nele le And you nkure agbe analyze wonchi. your life. Eye wonto nele duro agbe you wa have mekpo. gone. Eye afi yo What ne you have yitan got. vayi. Nu yo What so have asiwo. amassed. Enu yo ne And you look popu. at the Eye condition of the wonto ne le state of your nkude heart. nono me ike me jio le fipila. Whatever you have Nuka enjoyed, ke do Dzidzɔ na whether you okpova are yo. dirty or you are, moderate, whatever you have enjoyed, Nuka ke do Dzidzɔ na okpova as yo. we look inwards, Ne le when nkude you are by ememe. yourself in your Le sober moments, dokuo me ne yide dokuo me le you nugbe do dede not pre have eyiya. the satisfaction Le kpobe God jije me wanted every yike creature Mawu le here di to be na have. nu wowo de siade na suesi a jije me mamela si o. He climbed up. Nutu kesino to ya va lia gbochi la. Eva le lia gbochi. Nu kanti wo le lia mo. Be wa kpo Yesu Kristo ela bena Yesu le mo matoge. And then in verse 5, Eye o gbona mi le kpukpu aton lia me. Eye esi Yesu va do tepea la. Yesu va do tepea.
come to your place. Yesu java do teƒe wo ale fiesi ya. Exactly where Tutututu afi ne lea tututu re. Ela va afi ma. Ela bena enye mawu mavo. Enye mawu ke le afi si afi zirika. Eye nuso katato ye wonye. Eye ado gbo. Never do gbo re. A titre le nkuome. Eye wabia obe. Nuka dimnelo. Nuka dimnelo. Yesu abia onyama fiesi ya. And he looked up on the tree where he was. Yesu fo moiji eye wo po ati ike meye ole eye wo po ewu moiji blone bena Yesu nye kopo o zakeo kuhiwa ekpo dontilo e la be Yesu po And he saw him. Yesu po And he says here tonight. Yesu po le fiesi ya He knows the condition of your heart. le nya ejiwo pe nonome He knows the state. Yesu Kristo enya jiwo pe nonome enya agbo pe nonome eye Yesu Kristo nya aleke jiwa le po vonvon le me o Yesu Kristo nya nu haha yo le me o Yesu Kristo nya nu yo kata le jo nu gledede yo kata le mo enya kuhi yo kata le jo ye wonto matema na nu dodo na o Yesu Kristo enya ale kenenye amekpui le maupe nkume He knows that Yesu Kristo that appears enye blown up. He knows the air is oozing out. It will soon become nothing. enye benade baloma yikele yame ayepe ya le voleme ya le doleme eye Yesu wu moiji eye wo po Said unto eye wo gblone be zahewo Lord, Peter, James, John do not know the name of this man. How did you know abeto his name? Petro Yakobo kple Yohanes o me jesin twa penko va Yesu leke walo wonya ye penko o nutu ya me kpokpo me dogo ekpo o va ne nya ye penko kaka yu be Zacheo He knows your name. Yesu nyanko lo He knows your life. Yesu nya gbe o e jesi He o knows your suffering. enya fu pepe yi me tom nele You are hiding from. nu yi ke nele gla de sron nutu nu yi ke glam nele de sron nyonu nu yi glam nele de pastor wa Yesu ya nya o pete enya o kekem What can you do in secret that you will not nuka ye know? na tema wala jame abe Yesu ya manya What wa can you do in your corner? nuka there ye na that you fe will not wole know? bebi me agbe be Yesu ya menye wa What have you done at school? nuka that ye you ne didn't fe know? wole sukulu ele so be Yesu ya menye wa What have you done in your place of work nuka that ye you ne did not wole know? do pe wa ne so be Yesu menya numa wa He knows your name. Yesu he knows your number, he nyanko knows your accent, ejesi he fo knows number wa everything you enya have nu ever sia nu done, yo ne anything you wo could have pola ever gbo me been. enu yo kata Nobody ne needs wo to po tell him do a ma story. hi He knows me you hia ba mere through ke and na through. gblo nu chinya o ne kafi over Yesu nya nu sia nu so kurenchi o He called him Zacchaeus. eye pe nko be Zacheo wakaba dikaba elabena elenam egbe abe egbe nye nu kekelea egbe nye kekeli pe nu keke elabena egbe la elenam be mano ape ome Verse 6. kuku adelia And he made eye haste wo di and edi aleko came edi down. kaba eye The wo Lord di kaba called him. apetola yue The Lord is calling you eye tonight. apetola le yo fiesi ya He's calling you to apetoa himself. ele yo na ele yo be na As vaye Savior, gbo so he can save abe you. de la ene ne yatem He's adeu calling you to himself. apetola le yo be na vaye gbo Healer, so he yenye can heal doyola you. be vaye gbo ne ya yo He's do calling you to apetola le himself. yo be vaye gbo la Redeemer, eye so that eye de he la can de redeem vaye you. gbo ne yatem adeu He's calling you to apetola le himself. yo na ye ntodo kwi be As the one vaye that gbo came to eye heaven, ame to di to jipo earth, so that eye he wo can va take the people anyigbaji of earth bena to watem heaven. acho anyigbaji to akplo yi de jipo And as he called eye Zacchaeus to make abe haste aleke wo and yo come Zacheo down, be Zacheo di kaba he made Zacheo and di he came kaba down. eye wo It di was kaba for Zacchaeus on that day
It is for you this very day. Aleke ŋkeke ma nɔ na zaho gbe ma gba nenema ke tɔ wanye egbe ma. Calls you and you will Aƒetɔ answer. Yesu yɔ o eye natɔ nɛ. You will make haste and Eye you will na wɔ come down. kaba na di kaba afa And you Aƒetɔ Yesu gbɔ. received Eye him woxɔe joyfully. eye woxɔe kple dzidzɔ. And he received Eye woxɔe aleke hã exɔe le agota le amewo le Dutoƒo le amewo katã ƒe ŋkume exɔe kple dzidzɔ. Megblɔ be le amewo katã yi ke le teƒe ya wola nye bena nyemekpɔ ɖeɖo ma ɖe kpɔ le tome ne bena Yesu kplɔm ɖo ne míayi aƒe me ne mate ma xɔ kple dzidzɔ awo vɔ exɔ Yesu Kristo le amewo katã ƒe ŋkume kple dzidzɔ. He received him Exɔe le gagãgbe, exɔe kple dzi blibo, exɔ Yesu Kristo megbe makpɔmakpɔe, ekpɔ Yesu Kristo naneke meli yi ke ado aɖika Yesu Kristo le yeƒe agbe me o. Exɔ Yesu Kristo gbakple dzi blibo, gbakple yeƒe dzi blibo, exɔ Yesu Kristo zi ɖeka menye be yeaxɔe vi ɖe agba axɔ kpɔtɔe sɔ ye awo, menye be ɖe na xɔe fifi abena yagatrɔ va bue ŋuti kpɔ awo me nenema yo exɔe zi ɖeka kekem ye eye exɔ Yesu Kristo abe ale yi mexɔ amegbetɔ aɖeke kpɔ, ale yi ke mexɔ ga kpɔ, ale yi ke mexɔ kesinɔnu aɖeke kpɔ la, exɔ Yesu Kristo nenema, exɔe ye gbakple yeƒe dzi blibo, exɔe gbakple yeƒe luʋɔ blibo, exɔe gbakple yeƒe ŋusẽ blibo bena wòanye yeƒe aƒetɔ eye wòatsɔ yeƒe nu vɔ̃wo katã akee. And then in verse 7, Eye le kpukpui adrelia me, when they saw it, they murmured, esi saying wokpɔe la, that he was gone wo katã wo liliʋiliʋi gblɔ bena eyina nutsu si nye nu vɔ̃ la gbɔ dzege. They criticized Christ Wohe nya ɖe for Kristo ŋuti receiving Zacchaeus. bena Kristo xɔ Zakeu, Because they said Zacchaeus is elabena a sinner. wogblɔ be Zakeua enye nu vɔ̃ la. Have you noticed that ignorant people always criticize? Ɖe nenye bena ame manya nua nya ko hena ɖe ame ŋutia. This is why Christ came. Enuma ŋuti Kristo va ɖo And she shall bring forth a son. bena ɖe wobe adi And thou shalt nutsuvi call his name eye nayɔ Jesus, yeƒe ŋkɔ be Yesu. for he Elabena shall eya save ye la his ɖe people yeƒe from dukɔa their tso woƒe nu sins. vɔ̃wo me. That's why he came. He came for the sinner. Ye ŋuti ye wòva. He came Eva for le the nu chief vɔ̃wɔlawo of ta. sinners. Eva le nu vɔ̃wɔlawo ƒe amegã ta. Eva le nudzɔlawo ƒe amegã ta. Egɔme bena amegbetɔwo ƒe gbeɖuɖɔ nugbegble lɔkɔɖoƒea eva le numa ŋuti. Eva le ame ƒoɖiƒoɖi kekeakea. Eva le ame ma ŋuti. Yesu Kristo le dɔa wɔm. Edɔ yi ke ŋuti wòva, taɖodzinu yi ke ŋuti wòva, eva le taɖodzinu ma ŋuti eye wòle wɔm. Yesu va le tawolo. Mebe tawoe Yesu Kristo va ɖo eye elabena Yesu Kristo va le nu vɔ̃wɔlawo ta. Eye wole gblɔ bena eyina nutsu si nye nu vɔ̃wɔla gbɔ dzege. But Zacchaeus did not listen to Gake them. Zakeo ya mele wo gbɔ kpɔm o. Christ, the Savior. Zakeo nɔ Yesu Kristo eɖo to Yesu Kristo eye Yesu Kristo ƒe nyawo sem wonɔ eye fiesi ya ɖe wo ya ma kpɔ wo gbɔ o. Put you down. Ame yiwo tutu wo ne dzanyi. Of little stature, Wobe wòkpɔ ame kpui. public criminal, Nudzɔla mewula. public sinner, Nu vɔ̃wɔla gaglangbetɔ. publican. Nu vɔ̃wɔla gbegble ƒoɖiƒoɖi eye wosɔe be Yesu Kristo awɔawo tɔe nye Yesu eye Yesu ya menye wo ya tɔ o. Listen to them. Wo ya ma kpɔ wo gbɔ o.
What are you going to listen to? Meka boy na kpo. I said, Me what are you bere going to meka listen boy to? na kpo Yesu You gbo. see our problems in life. Ne kpo de. They come because Nyape of who kuhio we listen to. ovana nu kantio ameye ne dona to aye untie And kuhiva what it jio. says, I want to speak E my mind amere globe about you. me jibe mag blosusu ye nke susu mele Thank you amag very ble much. no. I can do without Akpe- your mind. What's going to come out of your mind is going to be different Akpe- from what comes out of the mind of Christ. I Akpe can no do kaka, without what comes madem out of your ayi mind. nko. But what Enyawu has come gbogbo from the manueme mind ela of bena nu Christ, from the idocho mouth Yesu of Kristo Christ, gboa ekpe Zacchaeus wo make ato. haste and come Yesu down Kristo and listen to Zacheo that. And not listen to edi kaba those eye wo detractors doto and Yesu those Kristo people eye me that doto want nu me to gbegble drop the mind of mo Christ yi and ke le take jibe them ya in. No, don ame thank you. ajola re We Yesu Kristo have gba me le the to dom mind o of Christ. ke bom ele to dom Yesu Kristo. And so in verse 8, Eye le kpuku nyiliam in verse 8, kpuku and nyiliam Zacchaeus stood eye Zacheo and Titre said unto blona the Lord, apetola bena Behold, Koda Lord, apeto I have been mecho stingy in my nyenuo life. pe metro I've been cruel in my ebe life. Yesu tala I've been a menye criminal in amewula my life. menye nutasela I've no taken what agbenyeme belongs to eye nu yi others kenye to amebubu build toa my melue empire. le osi eye me so tunye kesi no Behold, nuo Lord, the half of my Koda goods I apeto give to the poor. mecho I've never done that nyenuo before, pe but afa within you, na I've amedaho changed nye and me wonu si transformed my atogbe po life. o voa eye me dogo wa Yesu trotro gede agbenyeme And if I have taken eye ne me jonu anything le ameade from si any jrola man by false me doa accusation, I etepe ne restore zi him ene fourfold. False accusation. Zacchaeus said, me Lord, jonu le I'll ame tell asi you. You jro know it already. apeto I've been a oya deceiver. ne nyevo voa magble na o ame I've been an blela accuser ame of other blela ye people. menye eye me jona nu jro la I've been mosi false. me dana la kpala My monu me life has rena been nya de built wonchi and eye based menye on alakpato falsehood. eye agbenya me tude alakpadada And you are the enu truth. vlo owoji You are the eye Yesu way wenye and nyatepela the life. Yesu wenye And mola I come to wenye confess and agbela tell eye you, me my va be Lord, ma I have vweme taken eye ma quite gble enough na o of be things, apeto everything, me khonu anything, gede le whatever you can amosi mention, enu yo I've kata taken them konate from ma yo other benye people tonya by me false khwele accusation. amebubu si jro And I'm ready to right eye the wrong. me sogbe bena nu gbegble I'm ke me ready wa to majire do adjust my life. me sogbe bena ma tro do I'm ready agbenye to do change me because the sogbe grace bena to ma tro change ela has now bena come. tro pa menu vevi ava dovo I have seen you, Christ. I Yesu will not see sin dominating over my Yesu life eyi me anymore. do gode nye ma ga kpo nu vo ga du fia da gbenye ji ke o Salvation came to me. dede kpokpo va do na nu tu ya Salvation me be has come dede to you. kpokpo va do na o chan Look at verse 9. kpokpukui In verse asie 9, kelia and le Jesus kpukui asie said kelia unto him, ye eye Yesu glone bena this day is egbe salvation come to this hohova house, to this apesiame house, for so hohova much as he jisiame le also esi is a eya hanye son of Abraham vi Abraham. nti And the real salvation eye of dede Abraham has kpokpo come to him fafa now. ikesu Abraham sia esu esi fifi And the real righteousness of eye Abraham has Abraham come pe to him jojo now. nyenye akonka su esi fifi And he had a bright day. eye nkeke kekle A glad kekeli day. pe nkeke The Dzidzɔ best pe day nkeke of his nkeke life. nyuieto keke akewu le When ye are pe you going to agbeme have your own bright day? gbekagbe nkekeli pe nkeke wa Because avana the o songwriter says elabena there's a great day coming. A ebe great day nkeke coming. gã ɖe gbɔna
ŋkeke gã ɖe gbɔna. Ehadzila egblɔ be ŋkeke gã, ŋkeke li ƒe ŋkeke gbɔna. Ŋkeke yi ke gbɔna. Edzi ŋɔ ŋutɔ yi ke woama nu vɔ̃ lawo kpakple amedzɔdzɔwo dome. Amedzɔdzɔwo la nɔ nuɖusi me eye nu vɔ̃ la nɔ miame. Ɖe ne sɔgbe na ŋkeke ma. Ɖe ne sɔgbea. Hadzila eŋlɔe. Ebe ɖe ne sɔgbea, ɖe ne sɔgbea, ɖe ne sɔgbe na ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkekea. Ebe ɖe ne sɔgbea. Ɖe ne sɔgbea na ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkekea. Zacheo exɔ Yesu Kristo. Eye kekeli ƒe ŋkeke donne. Kekeli donne. Ebe kekeli ƒe ŋkeke ɖe gbɔna. Kekeli ƒe ŋkeke gbɔna. Ebe kekeli ƒe ŋkeke gbɔna kpuie. Eye yeƒe keklea ava na ame siwo lɔ̃ Aƒetɔ la ɖeɖe ko. Enume dzɔ ɖe Zacheo ƒe agbe me. Edzi be yeakpɔ Yesu. Eye wòlia gbotsi. Eye si Yesu va ɖo gbotsia gɔmea. Yesu gblɔ nɛ be Zacheo wɔ kaba. Elabena mele aƒewo me dze ge egbe. Eye Zacheo ɖi kaba. Eye wòxɔ Yesu Kristo kple dzidzɔ. Gbe ma gbea ye nye ŋkeke yi ke nye kekeli ƒe ŋkeke nɛ. Ŋkeke kekle le yeƒe agbe me. Ɖe ne sɔgbe na ŋkeke ma be ne va me le ƒe agbe mea. Me be ɖe ne sɔgbea. Va ne sɔgbea. Nyateƒe tɔ aɖe. Ɖe ne sɔgbe na ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkekea. Ɖe ne sɔgbea. Ɖe ne sɔgbea na ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkekea. Eye egblɔ le hadzidzi tɔ̃lia me. Bena ŋkeke ɖe gbɔna. Be blanui ƒe ŋkeke gbɔna. Be blanui ƒe ŋkeke gbɔna. Egbɔna godo. Eye le ŋkeke ma dzia. Nu vɔ̃lawo ase yeƒe nya sese ma bena mi te ɖa le ŋkunye me elabena nye me dze si mi o. Ɖe ne sɔgbea ese nya ma. Bebe ne sɔgbea. Ne sɔgbe na ŋkeke ma bena ne va. Ɖe ne sɔgbea. Ɖe ne sɔgbea. Mebe ɖe ne sɔgbe na ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkekea. Ɖe ne sɔgbea. Vavã. Nyateƒe me tɔa. Nyateƒe totoa. Eme tɔa. Ne sɔgbea. Eye menye hadzewɔla. Menye fefewɔla wa. Menye viblela. Ɖe ne sɔgbe na ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe ŋkekea. Zacheo ya sɔgbe gbe ma gbe. Edzra ɖo le ŋkeke nuti kɔkɔe ƒe ŋkeke ma gbɔ. Nuti kɔkɔe ƒe amesasrãkpɔ ƒe ŋkeke ma exɔ Aƒetɔ Yesu Kristo. Eye Yesu nye Aƒetɔ kpakple ɖela na yeƒe agbe. Mawunya ƒe ɖoƒe velia fifi. Míele kpɔ mawunya ƒe ɖoƒe velia bomie. Míele kpɔ Dzidzɔ ƒe amesasrãkpɔ ƒe ŋkeke yayra. Dzidzɔ ƒe ŋkeke yayra. Egbea ya nye ŋkeke yayra na o. Doɣli sese ɖe be amen. Ŋkeke yayra alo dzidzɔ ƒe amesasrãkpɔ ƒe ŋkeke yayra. Yesaya ta 25 makle kpukpu 9. Kpukpui 9 gblɔ bena amiku sadagati tegbe. Eye Aƒetɔ Yehowa atutu aɖatsi ɖa le nukuwo katã me. Aɖatiwo atutu dzo egbe. Avifafawo wola tutu dzo egbe. Ne Yesu Kristo geɖe me. Aɖati mawo katã wo tutuna. Eye blanuilele konyifafawo katã wo dzona. Eye dzi ƒe helihelia katã dzona. Eye nutete ʋɔnudɔdrɔ̃ ƒe mɔnukpɔkpɔ katã la woɖena ʋɔnudɔdrɔ̃ dzona le ame ƒe agbe dzi. Eye nu vɔ̃ ƒe aboyo me nɔnɔ
kluvi nyenye pe kosokoso menonoa ne Yesu gede mezirikala kosokoso chona zirika eye wo kpona fufu eye eye wade yepe dola ope nukpeda to anyigba blibo la ji the punishment, eye wade yepe dola ope nukpe yepe dola ope fonbubu yepe dala ope yepe dola ope apifafa yepe dola ope konyi fafa yikenye ope nuvon ope mechonu esine va Yesu Kristo gbo eye ne ho Yesu Kristo de agbomea Yesu Kristo alonu mo kata dale agbome eye fonbubu mo pe de kema gava agbome ke o. For the Lord has spoken it. Ela bena Yehowa ye glo e. Look at verse 9 Ba there. kuku asie kelia. In verse 9 it Kuku asie says, kelia "And glo it bena shall be ye said maime in that day, wa glo bena. Lo, this is Boda our God. nyamawu amesi We numie have donu waited do for be him, ademila and he will enyesi. save us. This is the Lord. Yenye Yehowa amesi mie donu denchila mie no mo kpom ne eti ajomi mi akpo jijo le yepe dede hohola me. Yehowa amesi numie donu dola enyesi mina mi acho aseye mi akpo jijo le yepe hona menu ne brabe na menye nouvon la ga ikene nya yentie Yesu Kristo va Yesu me va le ame yo pono do ki o jojo de Pharisee to me va le ame monti o Yesu Kristo me va le sole me de la sole me konu ola Pharisee to church to ta o bena o be won ton le kpodo ko be a mele jojere o me mo o je na wo do kwinu eye wo pe kikia me pe agbenono nu china pe agbenono je na wo nu eye nu yo kata o ten wola o pe na be enyo na yo vo miao ya mienye benade matem acho atrope o won to le doku osi alia jipo va Yesu Kristo de kape ikenye avunlela le agmegbeto kple mawu domea ne le to Yesu Kristo ja na yire apetola gbo mokpokpo ikene dole Yesu Kristo ji jihose ikene dole Yesu ji ale il ne donu de Yesu Kristo ji bakple mokpokpo dede pokpo pe mokpokpo kata le Yesu Kristo ji Yesu Kristo agakpese si aji enyo mi Titre do eye Yesu yenye mokpokpo ema yenye mokpokpo ema yenye hose ema yenye nyame chocho ema yenye nudodo ikene dole Yesu nchia eye la kplo ide jipo and now we shall rejoice in his eye salvation. azan miacho aseye le yepe hona menu mebede wo ikele segbenya na to aseye le yepe hona menu Look at number 3. mina mi akpo mo nya pe do peton lia yenye nukeke nyeto keke ake le yepe nuti kokwe pa amesasrãkpɔ ta The best day. nukeke nyeto keke ake bekagbe azakenye azagato wula gbomo gbe magbe ke me dogo le college eye me xɔ BPC alo me xɔ bac ankeke nyuema Not the best gake day. me nye nkeke nyuetɔ wu Certificate will not da earn sedi you gbale ma entry into makplɔ o na ge ɖe dziƒo What's the best day in obia life? bo nkeke kanyi nkeke nyuetɔ wu la gbomo o gbe magbe yike me yi de vɔsamekpea dzi eye me ve lé alɔ na ɖetugbivi ma eye me ve lé alɔ na ɖekakpui ma eye me kplɔ ŋutsuvi ma alo me kplɔ nyɔnuvi ma bena wòanye srɔ̃nye kaka sɔ yi ɖe agbenye ƒe nu o me kpɔ dzidzɔ gbe magbe ŋutɔ. That was the best day Ye in nye my nukeke life. nyuetɔ wu keke ake nam le agbe me. Not really. Menye nyateƒe The mɔ. wife
esrɔ̃ nyɔnua mate ma kplɔ yi dziƒo lo. Esrɔ̃ nutsu yi ke ne de le be le kpɔ dzidzɔgbe ma gbea ma nte ma kplɔ yi dziƒo. Nukɔ ɖeka pɛ ye ko eli. Yo na le amegbetɔ dome. Yo le be miato edzi ne miayi ɖe dziƒo trɔ dzime eye naxɔ aƒetɔ Yesu Kristo dzi se. Gbe ma gbea ye yi ke ne wɔ numetoto ma ye nye ŋkeke nyuietɔ kekeake le agbe me. I go to work. Oh, me va kpɔ dɔ, me kpɔ dɔ, e o xɔm la, ye esi o xɔma, o be fetu ke ma xɔ le tri kukua ye nye si, eye zi gbãtɔ, ye o nam check, o nam chèque, oh mi kpɔ ɖa, mi kpɔm ɖa, nukeke nyuietɔ kekeake wu le agbenye me, oh nɔvi. Ga yi wotu nɔ ye le xɔ chèque ye le va xɔ ga le bank ɖe, ma kplɔ yi dziƒo. Chèque ma kplɔ yi dziƒo. It will give you some bread. Ela kpeɖetso bede na pla kpɔnɔ awɔ ti ɖo asɔ bɔta ɖe asɔ deme vɔ na ɖu ne le ɖui vɔ ko ma yi dziƒo ma kplɔ yi dziƒo. Nukeke nyuietɔ wu kekeake le agbe mea. Menyi be lekpa o yɔm ye ko tsiam yo be nye ɖeka pɛ ko tsia o bena dzukplɔla gblɔ bena ma yi ɖe anyigba kɔkɔe la dzi eye gbe ma gbe yi ke wo bo tsiama o ye ŋkeke nyuietɔ kekeake le agbenye me. No. Oh. Gɔ Gɔhã ame yiwo le agbe le Yerusalem tegbetegbe tsare. Menyi be wo katã ye si dzɔdzɔe nyenye alo ɖeɖekpɔkpɔ yi ke kplɔ ame sɔ yi ɖe dziƒoa. Menyi be wo katã si wo le wo bena wo na wo ya dase mɔzɔgbale alo tsia wo bena na yi ɖe Yerusalem koa. Me ɖe mɔnɔ be na yi dziƒo. Me nye ŋkeke nyuietɔ kekeake le agbe me o. The best. Nukeke nyuietɔ wu le agbe mea. Ye nye ŋkeke ma yi ke Kristo kpe o. Yesu di tso dziƒo. Fofo la dɔe tso dziƒo. Bena wòakɔkɔ amewo wòatsi amewo le anyigba dzi asɔsɔ yi ɖe dziƒo. Eye gbe ma gbe ne dogo Yesu o kple Yesu mi dogo ne tsakagba kple Yesu. Eye Yesu le gblɔ na be o ta wo me va ɖo lo. Me va be ɖe matem akɔkɔ o le anyigba ƒoɖi ya dzi. Makɔkɔ o le teƒe ƒoɖi ma yi ke ne le. Eye makplɔ sɔ yi ɖe edu nyuietɔa me le dziƒo bena nanɔ afi ma tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me gba kple Yesu Kristo. Whatever you have. Nusde kpekpe ke atema swasi o. Agbe o pe eyiya ɖe le anyigba dzi ɖe. Ne numama tem akplɔ yi dziƒo eye wòatem ana be nanɔ mavɔ ƒe agbe le dziƒo ɖe. Even if you live 100 years, Gɔhã ne la nɔ agbe le anyigba ya dzi ƒe alɔfa ɖeka ɖe. O katã va wu enu. you will die. Lele kuku ge You'll be buried. eye wadi o. And your soul will Eye go to the luʋɔwo adzo ayi ɖe teƒe yi ke ame yiwo mekpɔ ɖeɖe oa. Teƒe yi ke woƒe luʋɔ yina luʋɔ la yi ɖe teƒe ma. Eye natsi teƒe ma tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Ndekpekpe alo nu sia nu ke atema sɔ asi o le anyigba ya dzia matem anɔ agbe awu pe alɔfa ɖeka alo pe fifia ne dogo Yesu Kristo. Yesu Kristo va bena wòana wo ɖeɖekpɔkpɔ. Yesu Kristo va be wòakplɔ ayi ɖe dziƒo dzu la me. Ema ye tsɔna ŋutikɔkɔe pe amesasrãkpɔa pe nuɖoɖo nyuietɔ va agbe me. Nukeke nyuietɔ kekeake. Egbe la nye nukeke nyuietɔ wu na wo le agbe me. Amen. The best and the glorious Nukeke visitation of the Lord in your life aƒetɔa ƒe nukeke nyuietɔ ƒe amesasrãkpɔ le agbe me egbea. Isaiah chapter 63 Yesaya tabla devɔtɔ kpukpui gbãtɔ. Who is this that Ame cometh kae from nye Edom? si tso Edom gbɔna. We have dyed garments from Bosra.
eye wole awudzewo me tso Bozra. His glorious Amesi tso yepe awodo atsioe. traveling Eye wole yiyim le yepe nusen gede lame. I Nye that speak nye amesi puanu de tepe. mighty to save. Eye me honana. Eye hona me bode Those that asinye. just met on that day. Numae kododo mae zako wo Why gbemagbe. it was the best day of Zacchaeus' Enumanchi ye wonye gbemagbe nye nkeke nyue towu na zako lepe you agbeme. receive tonight. Yenye Amerike ne ho egbea Good yema. you surrender Amerike your ne life to bobo tonight. agbo na bliboa yenye amema And that yemie le is kpo. the one Eye that amesi changes miekle le your kpikpi nature, yamea changes your amema name, ye tro changes wo your jojome character. ye You are tro the wo chief nko of ye sinners tro before, agbeo but now nuvon you lawo pe stand to amegae be ne the nyeta saint vone in le do Christ. Yesu Kristo gbo eye le demona Yesu Kristo Yesu wo do le agboji le khose ke ne do le jia Yesu Kristo awo nazo Mighty amekokwe to save. nuse le sibe wa de na wa khona me Kind of deformity, degradation, gbegble po sin me has vi brought de pepe into your yike life. nouveau You need reva Christ agbomea tonight, who ne is le doko mighty to Kristo le save. fiensia nous saint le Kristo si be wa de o Mighty to heal. nous saint le Kristo si be wa yodo nous saint le si me ka dolelia me ka fefese se yike le agbomo ne le doko Kristo le fiensia la nous saint le Kristo si be wa yodo Mighty to deliver. nous saint le Kristo si be wa dega o nous saint le Kristo si be na wa nge kokuti sia kokuti dale agbome eye wa de odogo tso aboyome akoko adade nuti kokwe pe vovo popo me Yesu Kristo ne le dogo le fiensi ala na nye be vovo popo pe agboema vuna ne gereme Mighty nous saint le to si secure you. be wa na o dede nono Secure your life. dede nono anu agbo Secure onchi your soul. dede nono anu luvo Secure your onchi experience. ana dede nono wo Nobody can keep nu you metoto like Jesus. ame adeke ma tema kpɔta wa be Yesu ene lo nutsu adeke alo nyɔnu adeke meli atema le be na wa be Yesu ene o ame adeke meli atem ale be na wo abe Yesu Kristo ene o ame adeke meli atem akpɔta o le nuvo ŋuti akpɔta o le abosansi me akpɔta o le gbegblesi me ame adeke meli atem ana o dede nono abe Yesu ene o nuse le Yesu si be wa na o dede nono. Tonight can be the best day of Fiensi your ya life. atem anye nkeke nyue towu le agbome fika nelo agbeme pe nkeke nyue towu agbeme pe nkeke nyue to nenyi be nele toji nele se mo nya ya topo mo nya kaka pe dodo ya eye miape hajihao miape nu yo kata opo gbakple hadila yo kata le godo ope hadiji ple nu wono kata joji na o vivi nu o kake Yesu Kristo ya moku abe apeto kple ɖela ene wa me devina o. Today, Egbede a day for you. yenye kekeli pe nkeke na o. A blessed Egbe day for you. yenye yaira nkeke na o. Today, the best Egbe day for you. yenye nkeke nyue to keke ake na o. Bobota eye na mianuku The Lord wants to make apetoa this the jibe best day yawo of your egbe life. wa nye nkeke nyue to wu na o la gbome. When you know I have Jesus, I have salvation. Oh, yike gbemagbe wonto ni nye be Yesu so I asinye have dede the popo so healer, asinye. I have healing. Doyola so asinya doyoyo ema so I asinye. have the Redeemer, Dela I so have asinya redemption. ego ebe dede so asinye. I have the deliverer. Oh, I gadela have so asinya deliverance. ego ebe gadede so asinye. And today, the Eye joy egbea of salvation dede will pe come to jijo you. popo khona me pe jijo popo aso asi o. Let's bow the eyes Bobota closed. eye na mianku You want this to be the nele best jibe day of your egbe life. nenye nkeke nye to wu na ele pa When gbe me. Christ comes to you, Gbe magbe ke Kristo va when you gbo. give your life to Egbe nkeke Christ, aji ke ne cho agbona when your i Kristo. sins of the past are Egbe pe forgiven, nkeke aji ke nu bon yo when kata a ne new wo po o life choke o. and freedom Yike comes to agbe ye you, ye gba pe vovo popo so asi o.
the best ŋkeke day of nyuie your tɔ wu life. keke ake le agbo me. You can raise up your Ne le dzi be gbe ƒe ŋkeke ne nye ŋkeke ma na ye le ƒe agbe me kɔ asi dzi, kɔ asi dzi, kɔ asi dzi, amen. Kɔ asi dzi na kplɔ aƒetɔ me kɔ asi nye dzi lo. Yesu me le dzi be egbea ne nye ŋkeke tɔxɛ nam, ne nye tsɔtsɔke ƒe ŋkeke tɔxɛ nam, egbe ne nye vovokpɔkpɔ gaɖeɖe ƒe ŋkeke tɔxɛ nam, egbe ne nye ɖeɖexɔxɔ ƒe ŋkeke tɔxɛ nam, egbe ne nye ŋkeke yi ke dzidzɔ yi ke tso na dziƒo ava menye eye ŋutsu aɖeke nyɔnu aɖeke mate ma xɔ dzidzɔ ma le asi nye o. Kɔ asiwo dzi, kɔ asiwo dzi. Esi ne le asi akɔmi dzi, esi ne kɔ asi dzi ne me ɖe kuku na wɔna Titre, tafla tse Titre, Titre, Titre na Yesu le teƒe ke ne le. Eye fifi ya mɔnukpɔkpɔ sɔ asiwo bena nakplɔ be o Yesu tɔ ye menye. And the Lord is going to take well my sin. Eye aƒetɔ Yesu alɔ nu vɔ nyewo katã dzo. Ɖeɖe veve sese nyewo katã alɔ dzo. Nu vɔ yiwo katã le ahem yi ɖe fukpekpe mavɔ me la, aƒetɔ Yesu Kristo alɔ nu vɔ mawo katã dzo ɖa le agbenye me. Ne kɔ asi dzi ɖe Titre, Titre, Titre. Eye naxɔ Kristo míaƒe ɖela kple dzidzɔ, xɔe kple dzidzɔ. Xɔ Yesu kple dzidzɔ, do dza na Yesu kple dzidzɔ, xɔe gba kple dzi blibo, xɔ Yesu kple dzi blibo, xɔ Kristo ɖela gba kple nyateƒe movevi ɖoɖo le dzi me. Natrɔ megbe do nu vɔ̃ɖi wɔwɔwo katã, nu vɔ̃ mawo katã natrɔ megbe do eye naxɔ Yesu Kristo, eye Yesu Kristo tsɔ ɖeɖekpɔkpɔ vɛ na wo le ŋutikɔkɔe ƒe amesasrãkpɔ ya me. Say, Lord Jesus, Gblɔ be aƒetɔ Yesu coming. ge ɖe me. Coming today. Yesu ge ɖe me egbea. Coming to stay. Yesu ge ɖe me na tsi me nye. Grant me your Yesu salvation nam wo xɔ na me and secure me eye nam until dede I see nɔnɔ your face in heaven. kpɔta nye kaka va na esi me makpɔ ŋkuwo me le dziƒo. Kpɔtɔ nɔ tsitre nu ma do gbe ɖa le tawazɔ. Father, Fofo in the mighty name le of Yesu Jesus, ƒe ŋkɔ triakɔa me. thank you for your love. Akpe na wo le wo lɔlɔ ta. Thank you for your mercy. Akpe na wo le wo nublanuikpɔkpɔ Thank ta. you for your purpose. Akpe na wo le wo taɖodzinu nyuiwo ta. Akpe na wo le tameɖoɖo nyui yi ke le ɖo ɖe amegbetɔ sia amegbetɔ ŋuti. Akpe na wo elabena ne gblɔ bena ame sia ame yi ke ava gbɔwò la be matsɔe aƒu gbo magbe o. Ame yawo yi ke woƒe asiwo dzi wo le tsitre nua wova ɖo. Wova ɖo gbɔwò. Ame yiwo le radioživeya dzi, ame yiwo le to dzi, ame yiwo le tsɔtsikpawo me, ame yiwo le teƒe vovovowo le woƒe xɔme ɖaa yiwo le kpɔ ɖoɖo ya, yiwo le se ɖoɖo ya le hama me, le hanɔƒe ma, teƒe sia teƒe le dukɔ sia dukɔ me le xixea me godoo. Wokɔ woƒe asi dzi, wova be woaxɔ gba kple dzi blibo, woaxɔ gba kple dzidzɔ. Yesu ge ɖe woƒe dziwo me, Yesu ge ɖe me natsi woƒe dziwo me, ge ɖe teƒe ma eye naɖu fia, eye naɖo kpe xɔxɔ dzi le woƒe agbewo me ɖekaɖeka le Yesu ƒe ŋkɔ me. Joy of salvation. Xɔname ƒe dzidzɔ. Victory in salvation. Dziɖuɖu le ɖeɖekpɔkpɔ me. Tsɔe na wo dometɔ ɖe sia ɖe le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔa me ye miedo gbe ɖa le. It has happened. Eva me. You've got salvation. Ɖeɖekpɔkpɔ sɔ asi You've o. got the new life. Xɔxɔ sɔ asi o. And the Lord Agbe yeye will sɔ asi o. secure you and keep Eye you in aƒetɔa that new akpɔ ta o. life, in that Ale be na o. salvation, Le in agbe Jesus' yeye ya me, name. le ɖeɖekpɔkpɔ ya me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Our moderating overseer will come now Yesu and Kristo help us during akpɔ this ta o. time. And then after Eye that, eyi we'll ya me yi come ke mie le back fifia and we'll enye be receive the míayi ɖe healer toƒo and your ɖo healing enye tonight ŋkɔŋɔŋlɔ in na Jesus' ame name. yiwo xɔ Yesu Kristo, ame yiwo tsɔ woƒe agbe na Yesu Kristoa. Míaxɔ woƒe ŋkɔwo eye emegbe la Pastor agatrɔ va eye míaɖo nukunu ƒe gbe ɖa le mía ta. Ƒo asi kpe na Yesu Kristo. Mebe ƒo asi kpe na Yesu Kristo. Eye nukɔ ŋɔŋlɔ ya ame yiwo xɔ Yesu Kristo míaxɔ woƒe ŋkɔwoa. Miakpe ɖe mía ŋuti ne míaxɔ miaƒe ŋkɔwo. Woe kɔ asi dzi eye netsɔ agbo na Yesu Kristo. Kava se ɖe gbe ɖefia si ya wokpɔ ƒe ɖo ŋuti. It will heal your sick body. Aƒetɔ Yesu ayɔ dɔ ŋutilã dze dɔwoa. Yesu ayɔ dɔ.
Yesu avunku ma ike gbana o ye megale nukpom Yesu avunku vi ma na o. Yesu Kristo anagbe adoto me eto la senu eye adeka wa Yesu atukai eye wa chonukunu agede agbo me fiesi ale Yesu penkome ka fine mi adogbe dade mele kpo nukunu la pema me mele kpo nukunu le choral radical do me mi kpo nukunu le nkonye nukunu le apema me da nukunu le tepema eye me va mele kpo tepe ke mele vivie mele kpo do dare mele kpo nukunu pe tile jade jio ewo ike le radio gbo ewo ike le se enu se le seto enu se moji obe zahe ode obe zaho enye amekpui ewo ike le radio adi le senyade ne lia gbogbo me pe tepe koko ade eye ne le kpo doyoyo ne le kpo nukunu hola fika ne lo healing receiver meke eja hodoyo wa oha pika ne lo eye ameyo nye aboyo mo yi apeto ala nge kokuchi ola gbo me ade fika ne le ha wo ke hia kokuchi nge afika ne lo egbenye nkeke nyeto wo keke akela gbo me kwa si de kaiji eye na chovelia dada fike dolele ale kushale fike khakale nawo nkeke anyonto enyowo kekem enyowo nkeke o kekem fika ne le ha fofo le Yesu penkome what a God you are. O mawu ka gbegbe kenye sinenyo lɔlɔ pe mawu nu tepe wɔla mawu nukunu wɔla miawɔla mawu dɔyɔla mieva gbɔ eye mietsɔ amesia me tsɔ le do ŋkuwo me wo dometɔ ɖeke me vɔ̃ɖi kakaka o dometɔ me nyra vɔ̃ɖi kakaka alo wo dometɔ ɖeke me dahe kakaka ye wo glo va wo mawu ne ɖo tame ɖe wo dometɔ ɖe sia ɖe ŋuti eye ne dzibe nukunu wa ne dze wo pe agbe me do gbe da bena tsɔ nukunu de wo dometɔ ɖe sia ɖe pe agbe me le Yesu pe ŋkɔme webe egbe na nye nkeke nyuetɔ kekeake le nutsu sia nutsu nyɔnu sia nyɔnu detugbi sia detugbi ɖekakpui sia ɖekakpui yike xɔ o ye wo titre ɖe xɔse pe atsia dzi fifi la ɖe wɔ nukunu le woƒe agbe me le wo nublanuikpɔkpɔ mea yɔdɔ wo dukɔ le Yesu pe ŋkɔme le wo lɔlɔ mea dega aboyome sia aboyome le Yesu pe ŋkɔme le wo nutepe wɔwɔ mea yɔdɔdɔ lele ƒomevi ɖe kpekpe lãmegbegble ƒomevi ɖe kpekpea hayawo le Yesu pe ŋkɔme nuku yo gba one ʋu le Yesu pe ŋkɔme nuku yo gba o me gale nukpɔ mo o de kpɔ nu le Yesu pe ŋkɔme ade maponu xɔkatutu le Yesu pe ŋkɔme eto yo ku ye o me se na gbe ɖeke wa eto ʋu le Yesu pe ŋkɔme ame yiwo woɖo agbɔn eye woɖo kpo alo afɔte na wo nutete ɖe kpekpe yike le woƒe nutsi la me nutete mɔ ne godzo le Yesu ƒe ŋkɔme gbɔgbɔ vɔ̃ yike le wɔ fu wɔm ame aɖe me de se na wo gbɔgbɔ vɔ̃ dogo le Yesu ƒe ŋkɔme ame yiwo gbɔ xi ƒe dɔ le wo ŋuti xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme eye ame yiwo woɖo vo akplolui xɔ dɔyɔyɔ eye akplolui ma ne dzo le teƒe ma le Yesu ƒe ŋkɔme cancer ne fia le Yesu ƒe ŋkɔme
abi maku le dɔme ne xɔ dɔyɔyɔ wa le Yesu ƒe ŋkɔme. Dɔléle ma yi ke tsi agbo dzi eteƒe dzidzi, dɔléle ma yi ke ne zã ga na wo, dɔléle ma zã ga na wo kaka vɔ ame kpɔ dɔyɔyɔ egbe. Ŋkeke nyuietɔ wu le agbo me ne xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔme. Those who are paralyzed, Ame yiwo kpli bɔ, those who are paralyzed, ame yiwo tutu, with crutches, yiwo sɔ beki, on a wheelchair, yiwo dometɔ ɖewo tsi kekeviwo me, yiwo dometɔ ɖewo mlɔ anyi da ɖe, wotsi anyimlɔƒe kekevi me woanɔ tutuwo, ŋusẽ, dɔyɔyɔ, Mawu ƒe nukunu ne dze ɖe dziwo fifi la. you are healed Le in haya Jesus' le name. Yesu ƒe ŋkɔme. On my right, you are Ame yiwo le healed to in dzi, Jesus' name. ame yiwo le radio dzi, teƒe sia teƒe yi ke miele, nye haya le Yesu ƒe ŋkɔme. You are healed Ame in yiwo katã Jesus' le dzidziƒe, name. ame yiwo le kpuiƒe, ame le afi sia afi, nye haya le Yesu ƒe ŋkɔme. On the left and outside. Ame yiwo le eme, ame yiwo le egodo afi sia afi ke miele la, nye haya le Yesu ƒe ŋkɔme. Online over the radio. Ame yiwo le to dzi, le nusemɔwo dzi, le aɖaŋuɖemɔwo dzi, le fonowo dzi, le radiowo dzi, teƒe sia teƒe Mawu ƒe dɔyɔ ƒe ŋusẽ ade gbɔ fifi la, ne haya le Yesu ƒe ŋkɔme. God of love, God of mercy, Lɔlɔ ƒe God of Mawu, power, nublanuikpɔla Mawu, ŋusẽ ƒe Mawu, wɔe pipi la le afi sia afi na wò dukɔwo. put testimony in Tsɔ every mouth. daseɖiɖi de nu sia nu me. Confirm the miracle. Ɖo kpe nukunua dzi, Confirm the healing. ɖo kpe dɔyɔyɔa dzi, Confirm the deliverance. ɖo kpe gaɖeɖea dzi. Thank you, Lord. Akpe na wò Aƒetɔ, Is eva me. confirmation Aƒetɔ, everywhere. ekpeɖodzinua ne va me le afi sia afi. Thank you, Lord, for the Akpe na wò answer. Aƒetɔ le ɖoŋuti la ta. In Jesus' Le Yesu ƒe ŋkɔme ye miedo gbe ɖa le. best day Nukeke of your life. nyuietɔ wu kekeake le agbo me. It is done. Eva me. We'll call on our national overseer. in Eva Ghana me. here to take Eva over me. now. Eva me. Aƒetɔ la wɔ na o. Eyɔ dɔ o. Etuka o. Etsɔ daseɖiɖi tsɔ de nuwo me. I say you are healed. Mebe ne xɔ dɔyɔyɔ wa. The Ne xɔ miracle is katutu wa. right there with Nukunua ye you. ma le gbɔ wo ma. Nukunua ye ma le gbɔ o. Ele gbɔ wo vɔ. Ele me wo vɔ. Do ɖokuiwo kpɔ eye na